Predstavljajući program koalicije Sloboda, Nenad Rašić, koji je i kandidat ove koalicije za premijera Kosova, rekao je da je ekonomski razvoj pre svega Srba na Kosovu prioritet ove koalicije. Vidite da kad prolazite kroz mesta gde žive Srbi, da tu jednostavno nema napretka ili nije ga bilo za njih bar 20 godina. Mi ćemo na taj način pokušati da ojačamo lokalne privrednike, bilo da se radi o poljoprivredi, bilo da se radi o privredi, jer to je jedini uspešan način koji možete subvencionisanjem tih već izgrađenih privrednih preduzeća da ojačate i njihove kapacitete, a da ojačate i kapacitete njihovog zapošljavanja. Borba protiv kriminala i korupcije je na prvom mestu prioriteta Partije kosovskih Srba, poručio je predsjednik ove stranke Aleksandar Jablanović. Pošto su institucije koje imamo, bilo da su to institucije koje ovde funkcionišu po sistemu Kosova ili po sistemu Srbije, bilo koje od tih dve institucije da su u pitanju, u srpskim sredinama te institucije su jednostavno zarobljene od strane kriminalnih struktura koje na neformalan način i u neformalnim centrima odlučuju o svemu. Od podele socijalne pomoći do zapošljavanja, pa i do uručivanja otkaza. Predsjednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kazao je da su rezultati ove partije u 2 mandata u vladi Kosova dokaz da je ovoj partiji glavni cilj opstanak Srba na Kosovu. Naš program je program opstanka ako se pred svega ostane živ u ovoj izbornoj kampanji. Program je vezan i za zaštitu životne sredine, za obrazovanje, za zdravstvo. Sve je to vezano za opstankom. I pored toga što zvanični Beograd na ovim izborima podržava samo Srpsku listu, predstavnici koalicije Sloboda, Samostalne liberalne stranke i Partije kosovskih Srba poručuju da su nakon izbora spremni na saradnju sa Beogradom. Ukoliko žele da na ravnopravnim osnovama da razgovaramo, ali da slušaju inicijative i predloge koje dolaze sa naše strane, onda je i to logična stvar. Ne može niko znati probleme Srba od nas samih. Ne može Marko Đurić da zna šta je najbolje za Gračanicu, Ranilug ili Partiš ili bilo gde drugde. To što rade on je improvizacija. Mi se bavimo ozbiljno i odgovorno politikom. Od prvog dana našeg osnivanja do današnjeg dana nikad niti smo radili protiv države Srbije, protiv srpskog naroda, naprotiv. Nismo želeli da budemo poslušnici režima, ne države, jer ovo je jedna politička opcija koja je danas, sutra možda nije i neće biti. Znači, mi ne želimo da zbog nečih hirova ili zbog ličnih interesa i privilegije dovedemo u pitanje opstanka našeg naroda koji ovde na Kosovu, još jednom naglašavam, jako teško živi. Aleksandar Jablanović, međutim, ima uslov kad je saradnja sa Beogradom u pitanju. Bez jasnog izvinjenja za sve što nam je u prethodnom periodu taj isti Beograd uradio i bez javnog i jasnog povlačenja svih optužbi koje je na naš račun izneo, od te da mi nismo Srbi, do te da smo strani plaćenici i izdajnici svog naroda, ja, barem kao čovek, preko tih uvreda ne mogu da pređem, jer koliko god da znam da su te uvrede lažne, a jesu lažne, mene one svakako kao čoveka pogađaju. Rašić, Petrović i Jablanović poručili su i da su protiv bilo kakvog razgraničenja ili korekcije granica, što su ideje za koje se zalažu predsjednici Srbije i Kosova. Stvorila bi egzodus, a egzodus naravno ni na koji način ne bi išao u prilog i nama, a i našim sugrađanima. Prema tome, decidno smo protiv bilo kakvog menjanja granica. Nažalost, veliki broj naših sunarodnika u Srbiji ne zna da 2/3 Srba živi južno od reke Ibar, a 1/3 na severu. Ono što je isto kao stav poznat, da i naša Srpska pravoslavna crkva deli to mišljenje i ja sam potpuno siguran da 99,9% naših ljudi koji žive južno od reke Ibar dele naše mišljenje. Ako budem u prilici da budem u nekoj delegaciji, na nekom razgovoru, oko toga gde će da bude brdo koje će da nas razgraniči, ja takvo brdo od Kopaonika do Šar planine ne vidim.
Zašto mi da se razgraničavamo? Zato što je neko to obećao? Jer to politika države Srbije nije. Na debatu koju je na temu parlamentarni izbori na Kosovu 2019 organizovao Medija centar u Čaglavici uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, bio je pozvan i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji se nije odazvao pozivu.